Znači, pričamo o borbi protiv korupcije i kriminala. Ja pitam gospodina Đurića javno pred građanima, svim građanima naše opštine. Osim toga što ste kao član Republičkog odbora za saobraćaj i veze se izborili da sa tim omraženim mobitelom sebi u džep stavite 60.000 evra za 10 godina, to je ispostavljanje antenskog stuba na 20 puta 10, koliko ste još para sa republičkog i pokrajinskog nivoa doneli ovo? I odsećamo se one slučaj, nismo hteli da stavimo u školsko dvorište zato što zrači decu, a na granici onda ne zrači decu. Nemojte, gospodine Đuričiću, promigne to što radite. Samo da znam, Borutović, vi ste se izgubili, nije vam dobro po svemu sudeći. Gospodin Borutović više nije u studiju s vama, ja sam Dalibor Milojičić, predsjednikom Privrednog odbora. Gospodine Milojičiću, vidite ovako, ja jesam izdao svoje zemljište, svoju baštu. Da li ste tu iskoristili svoj položaj kao republik? Nije istina. Ne, hoćete jedan dokument? Pa imam ja dokument. Nema. Ima. Nema. Ja nisam bio u to vreme član. Pisali ste s onim omraženim, kako se zove onaj Nemac koji ste potpisali taj papir? Neki Hans, taj okupator iz Evropske unije koji je gurno. A taj tadašnji direktor Motela koji je potpisao ugovor sa ovim. Ma kako ne? Sutra ćemo, u ponedeljak ćemo, možemo da govorimo ugovor u ponedeljak. U ponedeljak ćemo na reviziju kuda taj dokument. Hans, ne sećam se prezime.